hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu lal eng moi kumsang ni somni pali kumthar lomna anol puya nei chu zo fil chan ania vo in hian kho sak phung pa ngai po zo chhole chan ani Mizoram Pollution Control Board in Zirchiana anaya kumsang ni somni pathum kumhlui thana le kumsang ni somni pali kumthar lomna a halpwale halmoi halin Aizawl khopui boruak ati chle vo in hian Vice President Jagdeep Dhankar chuan ni khacham turin Jammu and Kashmir atlo don kumsang ni somni pali kumthar lomna anol puya nei chu zo fel chan ania vo in hian kho sak phung pa ngai po zo chhole chan ani Mizoram ko Chanchinthar kumthar lomna huai hota dimin khan kaushan nol pui chon kumthar lomna ruai an chea kaushan chen kha chon kumthar ni January ni khat khan kumthar lomna ruai hi an che to loma ruai che to zinga kumthar lomna ruai che non kaushan engumuzat an ombok kumthar lomna hunkal zela Mizoram chunga thilpoi lian thleng sia tur omlawa district tina Mizoram police ten gorle zola duty an neile tlomngai pol sang sang ten boruak mon om taka om theina atana an ma ni veng le khuwa duty an siam chuan boruak atimwan om le ni inalang heti lai hian Mizoram calendar sangni somni pali le Mizoram diary sangni somni pali bulian le te chu vo in atang hian Information and Public Relations Directorate Treasury Square Zorchan Anidona Zingdar Somachanga Tlai Dar Thum Thleng Lei Thei Aniang calendar hi pakhat cheng somsari manni in Mizoram Dairy Bulian cheng za somriat Dairy te cheng za somli azor chwa tur ani December ni somni pokwa Longklai district tuisen tlang lut Myanmar sipai za somnga pakhat te chunimin khan Myanmar thlona in Lengpui airport atangin andam lama shwai anni Myanmar thlona hian tum ni thiarin atum khat nan Myanmar sipai somriat pali phur chuak photin chanu dar thum le minit somni pali khan atum ni nan sipai somruk pasari aphur chuak le a ti hian December ni somni pakwa sang ni somni pathuma Myanmar sipai tlan chia Longklai district chung tuiseng tlanga ronlu te chu anrama phurlet an vekto ani Myanmar sipai te hi an omna mun parva epa miek wa camp anti mei chu December ni somni pakwa a Arakan Army helpol ten an lu chua an lak sak awangin tuisen tlang khwa an luta atira mi somriat pathum lut photin zanlama mi somruk pariat an lut le a an va hian mi za somnga pakhat anni an zinga hian hliam pakwa an oma chung zinga chuan hliam na zwal pali an om nia thudon ani anral thuam run lu puite chu rifle somkwa pathum pistol som pasari rocket propelled granite RPG pali mortar pali medium machine gun MMG pahni light machine gun LMG panga sniper rifle pali le hand granite zathum somsari pali te ani Mizoram Pollution Control Board in Zirchiana neya kumsang ni somni pathum kumhlui thana le kumsang ni somni pali kumthar lomna halpwali halmoi halin Aizawl khopui boruak ati chle Mizoram Pollution Control Board in Zirchiana anti chwa alandana kumsang ni somni pathum kumhlui tha le kumsang ni somni pali kumthar lom zanlai dar som pahni atanga zingdar khat inkara halpo halwang lain Aizawl le ache vel boruak chu cubic meter te a microgram zanga somkwa pasari akai chho hiala kumkalta sangni somni pahni khan zanlai dar som pahni atanga dar khat inkara Aizawl le ache vel boruak chu cubic meter te a microgram zani somriat panga ani hei hian ati lan chian chu tun chuma kumhlui thana halpwali halmoi hal ani awangin boruak chete na alet ni chuangin asang chho ani Mizoram Pollution Control Board chuan kumsang ni somni pathum kumhlui thla zan boruak din hun anzir chianga Sikul Puikona Continuous Automatic Air Quality Monitoring Station in boruak din hun achin chia dan atanga alandanin kumsang ni somni pathum kumhlui thla zana halpwali halmoi halin kummasa ain boruak atibol lo na saleti alang he kholin achin chia dana bollo noi khuleng vel hi December ni somthum pakhat sangni somni pathum chhun lama chorwaling cubic meter te a microgram paruk chau ani lain zanlai dar som pani atanga dar khat inkar halpo halwang laia chuan cubic meter te a microgram zanga som ko pasari akai chho hiala
kum kalta sangni somni pani atanga sangni somni pathum zanlai dar so pani atanga dar khat inkar ain kum sangni somni pathum sangni somni pali khan alet ni chuangin boruak chhia asang chho ani kum sangni somni pathum chungin lunglei district rakzulitar singkhat zasari somruk pariat point pani pangaman ani lungleya akashvani correspondent hudon danin ni kum sangni somni pathum chung khan lungleya excise and narcotics department te chuan rakzuli tar sing khat zasari somruk pariat point pani panga anmana hengba ka hian zu chuan lai chin sangni zani somruk pariat man bokin zu siamna atana doidim an man chin yis kg kwa point pasari pakwa pathum an mantela sabju whisky le ram botol puitling sangni zathum som pakhat le chan ve botol zathum som kwa pani an man ba ka te botol panga te an man tela heng ba ka hian beer can sangni zaruk som kwa pariat an man tel bok lunglei excise and narcotics department te hian rui swal nana man chin damdoi an man nuala heng zinga hian heroin kg khat point pariat pani pathum ganja kg ni point pariat pakwa pasari khudam doi ko dein le atlukpui dam doi bur sangli zali somruk pathum an man ba ka alprozolam tablet sangkha zani somnga pali an man tela rui thei thil le akai noi awangin lir thei somli pasari le mishing zaruk somruk pariat an man ti excise and narcotics department lunglei te chon an thu chwa siama antar lang ni in kan correspondent chuan atar lang ani lunglei police te po in kumkal ta sangni somni pathum January atanga November sangni somni pathum chung khan charge seat za somthum parukle thu buai zia lu lati fello somruk pani anneya lunglei district chunga thu buai zinga hian ruk awanga thu buai zia lu tamberin somsari pariat zia lu ania hengba ka hian tual tha thu buai pakhat pong swal thu buai pani le police man sa tangklan chok pani an oma lunglei police te chinchia danin motor che swalna awanga nun na chan mi parukan oma mi ruk bole shwai bo chungchanga in nam hnoi mi pani le kumtling lau khwai khem awanga pokso dan hnoi thu buai nei mi som pathum an ombok NDNPS act awanga thu buai nei mi som an oma hemi ba khan social media man swal awangin IT act hnuaya mi pariat 10 case an neya ruk le akai hnoi awangin mi somnga pasari man anni kumliamta kum sangni somni pathum January ni khat achanga December ni somthum pakhat thleng khan lunglei municipal council huam chung pokpui achanga zawbok le hawruanga mithi zali somthum paruk an oma vengmal angin ra se veng chuan mithi nei tamber in mithi hi somli pakwa an nei ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl achanga puan ani voin hian vice president Jagdeep Dhankar chuan ni khat cham turin Jammu and Kashmir atlo dona Vice President hi Sher-e-Kashmir University of Agriculture Sciences and Technology Jammu Convocation voiriat na akhwalian nin hunhan man puidon baka Biotech Startup Expo kathua Jammu and Kashmir honna in khoma khwalian ni in hun amang don bok ani Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar in Viksit Bharat Sankalp Yatra VBS Whitehill tumchu Sarkar lai pui scheme shang akal pui te churam chung khwale tuiten hena athlen kim ani thu asoya Dr. Pawar hian chitra Viksit Bharat Sankalp Yatra Shingnapur khwa Kolhapur District Maharashtra honna hun aneya he huna hian scheme shang dong tu te ne in ko ho na hun an nei ngal ani Dr. Pawar hian meisia te chu sarkar scheme kalpui shang te chu mangtang kai thiam turin adu thu asoya he scheme shang te hi thingtlang meisia te in tawdel na atana sarkar lai puya kalpui ani thu le Shingnapur khwa chu Ayushman Village ni thei chu alompui thu le Shingnapur khwa acheng te chu Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana dong tu ani thu asoya hei ba ka hian an district health insurance ti masona atan cheng veibel che somruk paria chupom ani to thu asoibok ani Jila Parishad Chief Executive Officer Santosh Patil chuan mipui te tho hona chu fak omati thule scheme shang zinga an dil thei ang te chu dil turin afui bok ani Chanchinthar chiarti to mai natlang pui kumsang ni somni pali kumthar lomna anol puya nei chu zo fel chan ani a voin hian kho sak phung pa ngai po zo chaule chan ani Mizoram Pollution Control Board tin zirchiana aneya kumsang ni somni pathum kumlui thana le kumsang ni somni pali kumthar lomna a halpwale halmoi halin Aizawl khopui boruak ati chele voin hian Vice President Jagdeep Dhankar chuan khat cham turin Jammu and Kashmir atlo don chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani